Хәния апа Фәрхи минем кадерле җиңгәм Сахиб Җамал ролен башкарды. Һәм без аның белән бер фильмда төшүебезгә шиксез бәхетлебез. Әлбәттә, аның белән уйнаган эпизодлар, аның җырлары мәңге безнең күңелдә сакланачак. Һәм фильмда ул башкарган яшәргә кирәк балам җыры ничектер безгә васыят булып калды кебек. Сәхнәдә Хәния апаның якташы, Башкортстан Республикасының Тәтешле районы кызы Нәфисә Назарова. Рөстәм Закуан сүзләре Вил Усманов кие. Яшәргә кирәк, балам. Durmuş yulası kelteli şıma yollar bik sirek Katlaulu şulşı yollardan taypılmay baruk kirek Ol şeşek aktalanıla ak şeşek aktabalan Yazmışlar ulu bir katlaulu yaşarga kirek balam Ol şeşek aktalanıla ak şeşek aktabalan Yazmışlar ulu bir katlaulu yaşarga kirek balam Yazmış bizini her şahsını Damşılap hatta kıyını Düze alsan barasına Bir kıymet hakkın tüli Ol şeşek adalanıda Ak şeşek adabalan Yazmışlar ul bir katlalı Yaşarga kirek balam Sabır tebe sarı altın Dip yuka sanalmağan Zinnetli ve yaxşı kişi Sabırlardan sanalğan Ol şeşek adalanıla Ak şeşek adabalan Yazmışlar ul bir katlalı Yaşarga kirek balam Ol şeşek adalanıla Ak şeşek adabalan Yazmışlar ul bir katlalı Yaşarga kirek balam Yazmışlar ul bir katlalı Yaşarga kirek balam Нәфисә Назарова, 22 яшь Башкортстан. 21 яшьтән алып 35 яшькә кадәр вокал соло җырлау хатын-кыз тавышы номинациясенең беренче премия лауреаты. Нәфисә, бу алкышлар әлбәттә шулай ук сиңа бүләккә. Бездә менә синең